Amalungiselelo omhlangano wesi-17 weZanu PF asefike esibangeni esiphezulu edolobheni la koBulawayo, lapho amalunga ebandla leli athi aselungiselele konke, kodwa abakufunayo ukuba ngo-2023 umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni angene kukhetho. Omama bona bathi bafuna ukuba uhulumende afake i-50-50 icace edalele eParliament la kuzikhundla zonke zikahulumende, bethi kusenjalo le proportional representation icace iphinde yengezelelwe njengoba lithemu kungeyokucina. Omama beZanu PF bathi bangenile umhlangano bengayi ku conference le eMzingwane, bafuna ukuba behambe bemanyene beyinyandanye uhulumende webandla leZanu PF alalele izicelo zabo. Ngimele istudio 7 semahofisini eZanu PF koBulawayo, ngingu-Annastacia Ndlovu.